mu gihe umutwe w'inyeshyamba za M23 umaze kwigarurira ibice binini by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku mupaka wa Uganda na Kongo ahitwa Bunagana kugera aho uyu munsi hafi y'umujyi wa Uvira no muri teritwari za Lubero na Walikale. Hari abantu benshi bibaza icyo abayobozi b'uyu mutwe batekereza ndetse nuko bahuza uko kwigarurira ibice bya Kongo ibyo bashinjwa n'amahanga ashyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibiganiro by'amahoro baherutse gutumirwamo i Rwanda. Umwe mu babirigi wabaye umusenateri yumvise aba bose maze ajya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agirana ikiganiro na General Major Sultan Makenga uyobora abarwanyi ba M23 asubiza ibyo benshi bibaza. Muri icyo kiganiro nibwo umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Major Sultan Makenga yavugiye byinshi birimo ko President Felix Tshisekedi ngo adakunda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anajya kure akavuga ko ngo ari ibandi. Uyu munyapolitike w'umubirigi waganiriye na General Makenga yitwa Alain Destex. Yabaye senateur mu Bubirigi aba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières. Muri icyo kiganiro Bwana Destex yabajije General Makenga ati utekereza iki kuri President Felix Tshisekedi? Major General Makenga arasubiza ati nta rukundo afitiye igihugu ati kandi ni ibandi. Uyu murwanyi wa M23 yabajijwe niba President Tshisekedi yarabuze urukundo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo yatangiraga kuyobora iki gihugu. Asubiza ko na mbere hose ngo President Tshisekedi atigeze akunda iki gihugu. Kimwe mu byo General Makenga yashinje ubutegetsi bwa President Tshisekedi birimo kugira umugambi wo gutsemba abanyekongo b'abatutsi. Asobanura ko ariyo mpamvu nyamukuru abarwanyi ba M23 bafashe intwaro kugira ngo birwaneho. Uyu mugaba mukuru wa M23 yananenze ubufatanye bw'ingabo za leta ya Kongo n'abacanshuro b'abanyaburayi agaragaza ko nta kindi cyabajyanye mu burasirazuba bwa Kongo uretse kwica abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Ati ntabwo bikwiye ko wava i Burayi ukaza mu gihugu cyacu kwica abantu barimo kurwanira uburenganzira bwabo. Ati si yari ikwiye kumirwa ariko yo ntacyo yakoze. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bafatiye umujyi wa Goma ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere na Bukavu ku ya 16 y'ukwa kabiri, General Makenga yabajijwe niba biteguye kugera Kinshasa. Asubiza ko byaba gusa mu gihe ibice bagenzura ubu ngubu byakomeza guterwa. Ku itariki ya 13 y'uku kwezi nibwo Perezida wa Angola akaba n'umuhuza muri iki kibazo João Manuel Gonçalves Lourenço yandikiye abayobozi ba M23 ababwira ko mu rwego rw'intambwe ziheruka zafashwe n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo hagarurwe amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, guverinoma ya Repubulika ya Angola itumiye M23 kwitabira ibiganiro bitaziguye n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23 Major General Sultan Makenga yagiranye na Alain Destex yabajije General Makenga niba M23 yiteguye kwitabira ibi biganiro, maze General Makenga asubiza ko rwose biteguye, ngo barashaka ibiganiro ariko kuri uru rwego ngo bamenyeye amakuru bayakuye kuri Angola gusa ntacyo barumva kuri Kinshasa. Mu minsi yashize AFC M23 ibinyujije mu muvugizi wayo mu rwego rwa politike Bwana Kanyuka Lawrence yashimye President Lourenço ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bubone amahoro. Yagaragaje ariko ko ari ngombwa kuzirikana ko leta ya Kongo yavuze kenshi ko idateze kuganira na AFC M23, bityo ko abarwanyi babo ngo bakeneye igisubizo cyeruye cyerekana ko President Tshisekedi yavuye ku izima. President Tshisekedi inshuro nyinshi yavuze ko ubutegetsi bwe butazaganira na M23 kubera ko ngo ni umutwe w'iterabwoba ukora ubugizi bwa nabi. Ikindi ngo ni umutwe ugizwe n'abanyarwanda. Iyi ngo ni nayo mpamvu abarwanyi ba M23 ngo banze gushyira ibirwanisho hasi ngo bajye mu makantonema cyangwa se mu nkambi bashobora gushyirwamo n'ubutegetsi bwa Kongo. Ngo batinya ko muri icyo gihe byagaragara ko nta banyekongo barimo ahubwo ko ari abanyarwanda gusa. Ibi birego byose M23 yarabihakanye kenshi igaragaza ko izahatira uyu mukuru w'igihugu kwemera ibyo biganiro. Hari abasirikare barenga 1000 b'umuryango SADC uyu munsi baba mu bigo bitandukanye by'umuryango w'abibumbye kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu 2025. Abarwanyi ba M23 nibo bahagenzura
nyuma yo kubatsindira mu rugamba rwabereye Isake no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Mu kiganiro na Alain Destex, General Makenga yabajijwe niba aba basirikari baturutse muri Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi ari imfungwa z'intambara, maze asubiza ko aba basirikari bemerewe gutembera mu bwisanzure ariko badafite intwaro. Agaragaza ko M23 ishaka ko basubira mu bihugu baturutsemo bagahagarika ubufatanye n'ingabo za leta ya Kongo. Ibi byanatangiye gukorwa kubera ko umuryango SADC uherutse gusoza ubutumwa bwawo muri Kongo. Ubuyobozi bw'ingabo za Loni bwigeze gutangaza ko hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagera ku 200,000 bahungiye mu bigo byabo nyuma yo gutsindwa na M23 mu mujyi wa Goma. Uyu muyobozi w'abarwanyi ba M23 yavuze ko havuzwa abasirikare 200,000 ariko uyu munsi ngo abahari ni 1,200. Ati abandi 800 bari he? Ati FARDC, Wazalendo na FDLR bihishe mu baturage nibo bateza umutekano muke mu mujyi. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka abarwanyi ba M23 bagiye mu bitaro bibiri biri Goma bafata abasirikare 131 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari babyihishemo. Gusa ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'abantu ryo ryavuze ko ngo ari abarwayi b'aba civil bashimuswe na M23. Major General Makenga yasobanuye ko abafashwe ari abasirikare bahoze mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiraga abarwayi cyangwa se abaforomo. Agaragaza ko batari bakwiye kuba bari muri ibyo bitaro. Atabahoze mu ngabo za Kongo bigiraga abarwayi cyangwa se abaforomo. Ati twasanzemo intwaro 14. Abakozi b'ibitaro nibo batumenyesheje iki kibazo. Ati twafasha abatari bakwiye kuba mu bitaro. Uyu mugaba w'ingabo za M23 yavuze ko ibitaro by'Igoma birimo inkomere z'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko M23 ngo itigeze zikoraho. M23 yafashe umujyi wa Goma ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere nyuma y'urugamba rw'iminsi 3 rwabereye mu nkengero z'uyu mujyi n'ahitwa Sake. Nyuma ya Goma ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri M23 yafashe na Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Alain Destex yahoze ari umusenateri muri guverinoma y'Ububiligi, ni umwe mu banyaburayi bafashe iya mbere kuva intambara ya M23 yatangira. Agaragaza ko uyu mutwe urwanira impamvu zumvikana ariko ko amahanga akomeje kutabibona. Uyu munyapolitike yabaye senateri mu Bubiligi kuva mu 1995 kugera mu 2011. Aba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango Médecins Sans Frontières, umuryango w'abaganga batagira umupaka. Aganira na General Makenga yanamubaje niba M23 isaba ko MONUSCO yava muri Kongo cyane ko yagize uruhare mu bitero birwanya M23. General Makenga yasubije ko MONUSCO yahinduye ubutumwa bwayo bwo kubungabunga amahoro wisaba kutagira uruhande bogamiraho mu makimbirane. Ati niba MONUSCO yaraturasheho ntabwo dufite umutima wo kwihorera. Intambara nirangira nta rwango tuzaba dufitiye abaturwanyije. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wasabye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo bifashe mu bikorwa by'ubutabazi. Bwana Alain Destex yabajije General Makenga niba M23 ishyigikira iryo fungurwa ry'ikibuga cya Goma. General Makenga yamubwiye ko M23 nayo rwose ishaka ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa, ariko ngo FARDC yaracyangije cyane inatwara ibikoresho byo mu munara wifashishwa mu kugenzura indege, inasiga imodoka zimwe na zimwe ahantu hakekwa ko zitezwemo ibisasu. Ngo inkengero z'ikibuga cy'indege nazo zikekwa ko zitezemo ibisasu, bityo ko icyo kibuga kitafungurwa kakanya. Kubirebana no kuba M23 ishinjwa gukorera mu kwaha k'u Rwanda, General Makenga yasubije ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka iteka urwitwazo rw'ibibazo bwateje cyangwa se ibibazo butakemuye. Ati abanyarwanda baratwumva kandi bagerageza gusobanurira amahanga ikibazo cyacu. Ati n'abavandimwe bacu kandi nabo bamaze igihe bafite umwanzi imbere yabo. Ati ikindi dufite ibihumbi by'impunzi mu nkambi mu Rwanda zifuza gutaha zigasubira mu gihugu cyazo. Yanamubajije niba atekereza ko President Tshisekedi afite gahunda yo gutera u Rwanda.
General Makenga asubiza ko yabyivugiye ubwe. Ati kiyongereyeho ingabo n'intwaro yari yarashyize Goma hamwe n'ihuriro ry'ingabo zo mu karere by'umwihariko Burundi na FDLR. Ati ku bwanjye bigaragaza umugambi we. Yamubaje niba FDLR igiteye ikibazo n'uyu munsi. Asubiza ko FDLR iri hose mu ngabo za FARDC kugera no mu barinzi b'umukuru w'igihugu bashyizwe hamwe bongererwa ubushobozi. Ati ntabwo barwana ngo badutsinde, ariko bashobora kongera kugirira nabi abasivile bari mu bice bigenzurwa na M23 aho imidugudu iri ahantu hagutse kandi itatanye. Ati hashize iminsi 3 bisha abaturage 40 mu gace ka Kirumbu. Ati ikindi kandi FARDC hamwe na FDLR bangiza parike y'igihugu ya Virunga mu gihe twifuza kuyirinda, niko yavuze. Yanamubwiye ko hari abavuga ko amabuye y'agaciro ari mu byibanze M23 ifite muri gahunda. Undi aramusubiza ati reka nkubwire, twamaze imyaka myinshi mu bice bitarimo amabuye y'agaciro. Igihe twafashe agace karimo amabuye y'agaciro nka Rubaya, ntabwo tujya mu bijyanye n'ubucukuzi, cyane ko busanzwe bukorwa n'abaturage binyuze muri koperative. Ati hanyuma rero amabuye y'agaciro agurwa n'abantu b'abahuza, akaba aribo bayacuruza kuri sosiyete ziyajyana hanze. Uyu munyapolitike yongeye kumubaza niba M23 itajya mu bijyanye n'ubucuruzi. General Makenga ati habe na gato. Ati gusa kuva twatangira kugenzura imipaka ya Goma na Bukavu twakira imisoro ku bicuruzwa ariko ku kiguzi gito cyane, kandi nta kurenganya nta na ruswa ibirangwamo nk'uko bikorwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Yanamubajije ku bihano. Ati ariko hari ibihano mwashyiriweho hamwe n'u Rwanda. General Makenga avuga ko ari ukubogama. Ati ukuri kuzageraho kwigaragaze. Iyo bishe bene wacu ntawe bihangayikisha, kandi nta n'ibihano bitangwa. Ati ariko iyo tugize icyo dukora badufatira ibihano. Yaranamubajije ati umubano uhagaze ute hagati y'igice cya M23 cya politike n'ikirebe bya gisirikare. General Makenga asubiza ko Bertrand Bisimwa ari perezida wa M23, hanyuma we Major General Makenga akaba vice president akanareba ishami rya gisirikare. Ati turi ihuriro ryagutse rya AFC, Alliance Fleuve Congo, aho Corneille Nangaa ariwe muhuza bikorwa. Yanamubajije ku kibazo gikomeye cy'amabanke agifunze muri Goma. Ati Goma ubuzima n'ubusanzwe, ariko banki ziracyafunze kubera iki? General Makenga ati ni Kinshasa yafunze banki. Amafaranga yari muri banki ntabwo ari aya Tshisekedi. Atarimo guhana abaturage kandi agakomeza kwangiza imibereho yabo. Yanamubajije niba M23 ari umutwe uhuje amoko menshi. Undi ati perezida wacu ni umushi, umuvugizi wacu ni umuruba, ubwoko bumwe na Tshisekedi. Ati umuvugizi wacu wungirije ni umukongo wo muri Bakongo. Ati ariko twifuza kubaka igihugu ubuyobozi butagendera ku mwoko, cyane ko yangije igihugu cyacu. Alain Destex yaramubajije ati nubuhe butumwa wifuza guha umuryango mpuzamahanga. Major General Makenga ati urugamba rwacu ni urugamije kubaho kwacu, tugamije ko habaho Kongo ishyize hamwe yita ku bibazo by'iterambere n'imiyoborere. Ati mwabonye uko abanyekongo babayeho ku bwa Tshisekedi. Ati niki yabagejejeho. Yaranamubajije ati uri umusirikare wamaze imyaka 5 mu buzima bugoye mu misozi y'ikirunga cya Sabyinyo hagati y'ibihugu bitatu, Kongo, u Rwanda na Uganda. Ati mwabagaho mute? Mwabaga mu nzu? Undi aseka ati ndatunguwe, uzaza ubyirebere. Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço yasabye impande ziri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano. Nk'uko ibiro bye byabisobanuye, Lourenço yagaragaje ko ibi bizatuma ibiganiro bizahuza abahagarariye leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva ku itariki ya 18 bibera mu mwuka mwiza. Ibiro bya Perezida Lourenço byagize bitinya kubaho Joao Manuel Gonçalves Lourenço, perezida wa Repubulika ya Angola akaba n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, nk'umuhuza mu biganiro by'amahoro, asabye impande zishyamiranye guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko mwihagarikwa ry'imirwano hakwiye guhagarikwa ibikorwa by'ubugome bikorerwa abasivile ndetse no gufata ibindi bice. Perezida Lourenço yafashe icyemezo cyo guhuza abahagarariye leta ya Kongo na M23 nyuma yo guhura na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 11 y'uku kwezi.
mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gusunika amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yifuza kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Amerika ihe Kongo ubufasha burebana n'umutekano n'igisirikari, abantu ba hafi ba Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gukorera ingendo Washington bashaka uko aya masezerano yasinywa, babifashijwemo n'ibiro by'abajyanama n'abavugizi abitwa ba lobbyist b'abanyamahanga. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko izi ngendo z'aba bayobozi ba Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ngo no gutitiriza Amerika ngo ayo masezerano asinywe ngo byabangamiye bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangira kubyinubira. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, Perezida wa Komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yisanze mu rujijo rutunguranye. Brian Mast uherutse gutorerwa kuyobora iyi komisiyo ikomeye mu nteko ishinga amategeko ya Amerika yakiriye icyifuzo gitangaje giturutse ku muntu ukora ubuvugizi cyangwa se umulobbyist byavugaga ko akorera abantu ba hafi ya Perezida Felix Tshisekedi. Mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugerageza kumvisha ubutegetsi bwa Donald Trump akamaro k'amasezerano agamije korohereza Amerika kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi, nabwo bukamufasha kongera igitutu ku Rwanda rushinjwa gufasha inyeshyamba za M23, hari intumwa za Kongo zo ku rwego rwo hejuru ngo zaba zaragiye Washington inshuro zirenze imwe muri iyi minsi. Mu bayobozi bakuru bavuzwe muri uru ruzinduko harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Wagner Kayikwamba, harimo Minisitiri w'Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Kizito Pakabomba, hamwe na Minisitiri w'Ubucuruzi mpuzamahanga Julien Paluku. Kubera ko uyu muyobozi w'iyi komisiyo Brian Mast ngo yarashimishijwe n'iyi gahunda, yahise yandikira abandi bagize komisiyo ashinzwe kuyobora ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bazaboneke mu nama bagombaga kugirana n'izo ntumwa ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatatu saa 3 za mu gitondo nibwo inama yagombaga kuba. Gusa iyi nama yari iteganijwe ntabwo yabayeho. Intumwa zari zavuzwe ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo zigeze zigera aho zari ziteganyirijwe kugera. Maze Brian Mast aza gusubika ubwo butumire. Abajijwe kuri iyi ngingo, Minisitiri w'itangazamakuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko nta makuru abifiteho. Kugeza ubu ntabwo hatangajwe icyatumye iyo nama isubikwa. Iri subira inyuma ry'iyi gahunda niryo ryavuye muri gahunda nyinshi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagerageje i Washington mu minsi yashize. Ibi bigamije guhindura isura y'amakimbirane ariho hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda rushinjwa gushyigikira M23, inyeshyamba zikomeje kwigarurira ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gufata umujyi wa Goma na Bukavu mu gihe gito, izi nyeshyamba zikomeje kwagura ibice zigenzura. Bishingiye ku nyungu ubutegetsi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bufite ku mabuye y'agaciro menshi ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intumwa nyinshi z'abanyekongo muri iyi minsi zakoze ingendo nyinshi hagati ya Washington na Kinshasa mu rwego rwo gusunika amasezerano akomeje kwitabwaho n'impande zombi, ariko akanateza urwikekwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Kongo irimo kwifashisha itsinda rinini ry'abakora ubuvugizi b'abanyamahanga cyangwa se abalobbyist. Bamwe barazwi, abandi ntabwo bazwi neza. Aba ngo barimo gukora ibishoboka byose ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa. Ibi byarushijeho guteza urujijo kuri iyi gahunda ya Kongo yari isanzwe ifitiwe amakenga. Biragaragara ko ibi biganiro tubifata mu buryo bukomeye kubera inyungu Ubushinwa bufite muri ako karere, inyungu za Amerika ndetse n'ibibera hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, kubera ko bose bafite amabuye y'agaciro, niko Brian Mast yabwiye Jeune Afrique. Perezida wa Komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Amerika yemera mu buryo butaziguye ko hari akajagari muri iyi dosiye. Ati ndakeka ko hari abantu benshi bashaka gutuma ibintu bifata icyerekezo ku buryo buri wese arimo kugerageza amahirwe ye. Nubwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yemeje binyuze muri Reuters ko yiteguye kugirana na Kongo ibiganiro kubirebana n'ubufatanye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa bya vuba ahangaha byo gukora ubuvugizi cyangwa se guhirimbanira ko aya masezerano yasinywa byatumye bamwe mu bayobozi ba Amerika bagira amakenga ku bushobozi bwo kugera ku masezerano nk'aya. Aaron Shan Poynton ni umwe mu bakora ubuvugizi kuri bamwe mu bayobozi ba Kongo
ni umulobbyist uzwi. Yarasobanuye ati kugera ubu ubutegetsi bwa Amerika buracyategereje kumenya neza ufite ububasha kuri iyi dosiye. Aaron Poynton yanahoze mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'umushoramari washinze sosiyete y'ubujyanama mu bya gisirikare yitwa Omnipoint Solutions. Ahagarariye inyungu za Pierre Kanda Kalambanyi, ni perezida wa komisiyo ishinzwe iby'umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Poynton ni nawe washinze Africa US Business Council afatanije na Patrice Majondo Mwamba wahoze ari umukinnyi wa football americain muri kaminuza ya Texas Tech. Aaron Poynton byemezwa ko yasinye amasezerano y'ikiraka cya $1,400,000 z'amadolari yahawe na Senateur Pierre Kalambanyi kugira ngo akore ibi bikorwa byo kuvuganira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butegetsi bwa Amerika. Aaron Poynton yohereje amabaruwa menshi ku bayobozi batandukanye ba Amerika mu byumweru bishize. Mu bayandikiye harimo umunyamabanga wa leta Marco Rubio, umujyanama mu by'umutekano Michael Waltz, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucuruzi Howard Lutnick, ndetse na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Amerika. Muri ayo mabaruwa uyu mulobbyist cyangwa se ukora ubuvugizi bwa Kongo yasabye ko habaho gutegura urugendo rwa Perezida Felix Tshisekedi mu minsi iri imbere rwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abonane na bamwe mu bayobozi n'ibinashoboka abonane na Donald Trump baganire ku byerekeye amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibiri ku meza ni amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, imikoreshereze y'icyambu kimwe mu byo Kongo ifite, ndetse n'ubufatanye na Amerika mu gushyiraho ububiko bw'igihugu bw'amabuye y'agaciro. Hanyuma ibi ngibi bikaguranwa ubufasha mu gukurikirana ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aaron Poynton arabisobanura ati ntabwo ntekereza ko habaho kohereza ingabo za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hari ibintu byinshi Amerika ishobora gukora mu bijyanye no guhugura no gutanga ibikoresho mu gufasha gucunga umutekano w'imipaka ya Kongo. Nyamara amakuru atandukanye avuga ko imiterere y'iyi gahunda ikomeje kuba imvange. Nta kintu gihamye gihari, bityo nta kintu Amerika ishobora gufata nk'icyerekezo mu buryo busobanutse ndetse no mu kuganirwaho. Uko niko umuyobozi wa diplomasi ya Amerika cyangwa se umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga yabivuze mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Ubushobozi bwa Aaron Poynton n'umusenateri ahagarariye mu gushyira mu bikorwa iki cyifuzo cyahawe ubutegetsi bwa Amerika buracyari urujijo. Jeune Afrique yabajije Pierre Kalambanyi uburyo akorana n'uyu munyamerika, asubiza ko ibikorwa bye ari gahunda ye bwite. Ku rundi ruhande, Aaron Poynton yavuze ko afite icyizere ku mukiriya we, ariko akemeza ko nta hantu na hamwe yahuriye n'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birasobanutse ko Aaron Poynton atari we wenyine ufite akazi ko guharanira inyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agerageza kuyibonera ibyo ishaka mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi yashize, umurwa mukuru wa Amerika wakiriye umuyobozi mukuru wa Jekamine. Iyi ni Société Générale de Carrières et de Mines muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, sosiyete ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wayo nawe uherutse Washington ni Guy Robert Lukama. Aganira na Jeune Afrique yavuze ko atari mu biganiro bijyanye n'amasezerano hagati ya Kinshasa na Washington, nubwo afite amasezerano yihariye y'ubuvugizi cyangwa se lobbying na sosiyete y'abanyamerika yitwa Mercury Public Affairs, yasinywe mu kwa gatatu mu 2024 ku madolari 75,000 buri kwezi. Guy Robert Lukama arimo gukora ubushakashatsi ku ishoramari ry'abanyamerika mu mishinga ya cuivre na cobalt. Abakora ubuvugizi cyangwa se abalobbyist benshi b'abanyamerika n'abanyaburayi bose binjijwe muri iyi dosiye. Karl von Batten ni umwe mu bayobozi bakomeye b'ishyaka ry'abarepublike muri Washington. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu ku rubuga nkoranyambaga rwa X yanditse amapaji menshi cyane arimo amakuru y'ibihuha avuga ku mubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Karl von Batten nawe yari mu bikorwa byo gutumiza inama yari yateganyijwe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatatu hamwe na Brian Mast na komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Amerika. Uyu mugabo
wegerewe na sosiyete ishinzwe iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwa 12 mu 2024, arimo aranagirana andi masezerano n'abashinzwe inyungu za Perezida Felix Tshisekedi. Ayo masezerano ateganya ko uyu mugabo agomba guhagararira inyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya ibikorwa by'u Rwanda no gukora ubuvugizi bugamije gutuma ubufatanye bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushyirwa mu bikorwa. Nk'uko inyandiko yabonywe na Jeune Afrique ibivuga, hari abahuza ba Perezida Felix Tshisekedi mu biganiro n'uwo nguwo umukorera ubuvugizi. Abo ni umujyanama wa Perezida Tshisekedi witwa François Mwamba n'umuyobozi wungirije w'ibiro bye André Wameso. Nubwo abaminisitiri ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bateganyijwe kujya muri Amerika ku itariki ya 6, batabashije kujyayo, ngo ndetse niyo nama bagombaga kugirana n'abagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga ibeho, André Wameso yateye intambwe yohereza intumwa muri Washington. Iyi ntumwa yakoranye n'itsinda rya Brian Mast ndetse inahura n'umuyobozi w'abadepite bo mu ishyaka ry'abademokrate mu nteko ishinga amategeko yitwa Gregory Mix, ashinzwe ububanyi n'amahanga. Aya masezerano mashya y'abavugizi cyangwa se abaharanira inyungu z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyongera ku rutonde rw'amasezerano menshi yagiye asinywa n'abantu bo hafi ya Perezida Tshisekedi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko yasinye amasezerano mu 2022 n'ikigo cy'umujyanama witwa Joseph Zlavik. Uyu nguyu yahoze muri guverinoma ya George W. Bush, akaba ari inzobere mu bijyanye na Afurika. Ikigo cye cyitwa Scribe Strategies and Advisors. Giherutse kongera amasezerano afite agaciro k'ibihumbi 70 by'amadolari buri kwezi na Minisiteri y'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indi kompanyi yitwa Ballard Partners iyobowe na Brian Ballard yahoze ikora ubuvugizi cyangwa se lobbying za Donald Trump muri Floride, nayo yasinye amasezerano mashya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nayo ihembwa ibihumbi 100 by'amadolari buri kwezi. Yahembwa na Minisiteri imwe mu zigize guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Jeune Afrique itanditse. Mu rwego rwo kumenya imiterere y'amasezerano avugwa by'umwihariko arebana no gutangira gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Perezida Donald Trump yahisemo gufata ba mwana we Masad Boulos n'ise w'umugabo w'umukobwa we Tiffany Trump amugira intumwa yihariye mu karere k'ibiyaga binini. Masad Boulos ni umuherwe w'umunyamerika w'umunyalibani, ni umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump mu bibazo by'uburasirazuba bwo hagati. Uyu azakorera ingendo nyinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda no muri Uganda. Igihe azaba amaze kubona pasiporo y'abadiplomate n'uburenganzira bukenewe nk'uko byanditswe na Jeune Afrique, uyu mwanya uyu mugabo azaba afite usaba kwemezwa n'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Nk'uko byumvikana, haracyari urujijo mu birebana n'imikoranire ya Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku birebana n'aya masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Jeune Afrique yibaza niba uru rujijo ruzagirira akamaro u Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere, General Retired James Kabarebe, yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpamvu zo gushyigikira inyeshyamba za M23 u Rwanda rushinjwa. Gusa Jeune Afrique yanditse ko u Rwanda narwo rurimo gushaka kongera kunoza umubano n'ubutegetsi bwa Donald Trump. Amakuru yatangajwe n'iki kinyamakuru avuga ko u Rwanda ruri mu biganiro n'ikigo cy'ubuvugizi cyitwa Yorktown Solutions. Iki kigo kiyobowe na Daniel Vadish, uyu nguyu yahoze ari umujyanama mu by'umutekano wa Ted Cruz, umuyobozi mushya wa komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika. Jeune Afrique kandi yemeje ko u Rwanda narwo rwohereje intumwa i Washington vuba hangaha. Woherejwe ngo ni Mauro de Lorenzo, umuyobozi wa Strategy and Policy Council muri Presidence y'u Rwanda. Ku itariki ya 6 y'ukwa gatatu, Bwana de Lorenzo we yahuye na Chris Smith, umudepite wo mu ishyaka ry'abarepublicain uyobora komisiyo y'ububanyi n'amahanga ishinzwe Afurika. Smith yavuze ko yari yiteze guhura n'intumwa z'ibihugu byombi kuri iyo tariki, ariko igice cya Kongo ntabwo kigeze kihagera. Yaragize ati byari bibi kandi bibabaje kubona ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze yitabira. Yongeyeho ko nawe
atizeye ko amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hagati ya Kinshasa na Washington azagerwaho.